konkonsa as a gospel musicians any awarijaye Ohemaa Messi ni kunu no so no on Joy's blessing on jaware eti tambia no na ninji wa aware nu obahunu se sika na eba no wo de ma afoforo wo no kobre o ko tonwum onwum to so e din kakra ogo bre tonwum na hete na sika ba na wo de sisa ma afoforo bre e wa chira wo gura nka be yo de onu be ma no yesi de ye de ye wan yaw de no ye fa ne ye yonko wo de ase e de wo se onu be ma no wo ja de wo ye no se ampase be ma no ofiri ni yinachi asisa ma afoforo de a ene ye wa ye no wa anya ne ye kura Abusiafo ene adofo no mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala dwumade na ebre asose ene nso yede ebesommo na nsimbi video bi circulate e social media chese eye nua ba ayekora de biba bibie kwakwo wadi se kokokra ni Exp0ses nigga chese wokeka nsimbi efa eye nyumtuni abaya gospel musician Ohemaa Messi woni ni kunu ensensem a ekoso ewo wo mo entena busuafo mo amonim se Joy's blessing ensem yi ebaye sa baye ya enenam no so ma Ghana fo obi ate de na ekoso ewo Joy's blessing eni ni kunu entem a chese wode so bo no mpo ebo na pia mensa dodo na anim ne se na one men's go see openyi se wo no de chese ade bi ode ne nsa beka bia no entimi mfa mpuntu na yedie bia emba na ene de nipa wodi nani akwakwakwosi wo mo eso wo ka wo mo ho ensem eye Ohemaa Messi woni ni kunu na ne nsem no na chese wodi etu edwa efa enoma ni kunu no ede abaya na chese ni kunu atwa fanchen na oba no so atwa ede afanchen na twa oba na twa fanchen no krampo na ni kunu no wo anu timsese edan ya wo mutimuo waje ede afra abaya no ensem ebiemu nso no Wakeka birthday issues so kasa yede eba ya na so yenwu se Ohemaa Messi wo twie ni nyina wode emu enchiremu ebebetu edwa na eno na chese ewosi yesi nkonya ne busa se edempa na sese gospel musicians no wo mo kire yen na eden so na ekoso ewo wo mo abrabo ma dan da sese wo mo nsem nyina akwakoye awarijaye we amamato ensa ede afre panyimpa awoda the Bible Church of God 7 day wo enkan ha so Tuba Junction Apostle Ajeman Prempeh adodo nanim no se Ghost Watchman wakwakoye nyame ni pen na wo so akwakoye nyame anum to fe de bia no obehunu bibi ede afa eho de ekoso enu ntia masa no ma we nyina esisi enti abusuafo agebra ye twan ho abaye ba ede nkomodidie no ebe hyehyɛ so yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH for me sanso emamo akwaba ebiem Apostle Ajeman Prempeh said the mekaye no enamene no asi enkonwa nti komodidie na ena yede ehyehyɛ sunti ye waso na tie ensem a eba abontinyi Apostle memo akwaba ya me de mpomboko Nyankopɔn tumi ne donti meso no ye pa no mpa ebo ne dera na so ye nyame adom nso me ho ye de bia ma de ya no ma so chin Apostle. Oh, let's say nobody is saying you go for ana me boa No cray. About the time we say we come. The bone say, oh baby, pefe, come on. Na be ma odi na chi no. Na on say we answer ho. Enso no on na nam. So body say wo na so ho ye feche wo kunu bebre. Samu. Yeah. Oh, okay. So oba no aye say flower. What you say? Ndi amade ma hu siesie no se de nyame si bo mu no sa na say because mo hu di bibia e secret
Yo, Ghost Watchman, me jidi ye say, yeah, you knew about Exp0ses the video, you wet your moon sempa, and some of the Wabu be so. Or can some so, and just any one of drink. On the Wabani word, yo. On any word to Pantoma Pie. Hey, oh, bow with the order. Apostle, yeah, share a yes, say, and somewhere echoes of gospel musicians, and no woman, what is Jaya, no woman, do not a year echoes on in a year, one more, emanage one more, and a done a day a yes, and same way. But now we'll share a year by an answer more the 2 John, saying I won't know a CF. Yo, I could ask you, Papa. But I was able to bring a means in shroud. In shroud, pa, tongue corner more. Nipa wa hodia eso na wo nkwa so ti ase wo nkwa na wo ade so ndi se nkwa no ba hodia nso hia awurade nhyira nyanko odumayfo ni nyina awurade nhyira mu nyina mamuso ne nsi obi ayie na da ache no awurade mfa mudin kankon nkwa ngoma no mu obi adiri nkom o Yesu Kristo di mu chia masafo ma nyina Bible Church of God 7 Day. Yami Shram, the Yere Sini, Nkolani, Mamu Buchin, so Moshe, and Ghana. I have 4 years. Yamin no more on Shramu, Omuamu. Now, so we move from Wamba. No more Yamin no Bia, on Fanamon, ACC, Mamu. Now, young could be. Yo, Medasi. What was awesome? Sir, musicians. How many are from celebrities in money and they are doing account? Gospel artists in money and they are doing. Some of one idea. Yamin Ukraine, good one, a German for Samu. Oh, Omodium, hey, or Babu on more person, a movie. Of course, celebrity, Muna say, God so celebrities for more years in any other, I don't know. It is a baby no do so answer, direct and now many channel, and one found and ya 1 month. Now, a band of gospel musicians no more so as I never saw. Ah, then say what this old baby see on your no, or Bema Frank Pa, do so much canon and hot on one, and what to me to know. No, can was yasem. Will be a who could you know that the ending. I told you, maybe ask no more. Who could you know for that day? On your couple 2 4 trillion pound kwame. Yesu Kristo edi ayina ye atonuma wo twempra na onu de woni mema deda onu ni kunu no so onu ne da na odu kokoto enwum a onu na sam wo beka ye no ye nya ode na je se woni mo de woni nwu asem wo ka we no na je se oba no onu oye obi a se enwum na oto no enya de a oto se be nipa betie no asakira ono opanisika no okay se bebre nso nware omo ya ware nso ye se free ekunu chi twempena obi wo kwa ne mpuna fo me nsa ne nan awo kire se yi se be nya do se be emprediasa e ma no japade no ayi tape na ho ne yesusu tape na ho susu enye yi edi wo kone se bi efiri so a wo be ma no wo be de behunu oh, what are the bed wachi? Now, so the egu so, tape now, your mesha, your young she, or no answer the name or coyeness or bar, quite a so are correct. I'm only consumer, no, I am pepe. Any pay yard here and ye. Oh, Ghana. So, now, your First Corinthians, chapter 6, verse 18 to 21. The Mamika 18. I would rather say, Munyani egamamo, flee fornication, any other sin that a man commits does not affect his body, but a man who is guilty of sexual immorality sins against his own body. Munyani egamamo, bonipia, onyakupo si nipa beye no, enkanini pebia. Ubo krono, ukum nipo, u body konkonso, boni bia also be an encounter pebia, but the obo man dear. Or your no ankasa, nini pebia bone. Okay. Serious. What you say? Edi edomamo, e kum ni pebia. E yadi ayehu,
enti saa adwamamɔ na ɛwɔ your friends say celebrate sini gospel artists omo eto egbo urade din to num eyi urade ayem ni ade no they are killing themselves so mu jai kura no mu jai eniguase a omu go urade yankopon so enti na Genesis chapter 6 verse 5 to 9 wo ka free verse 1 no ba no a wo say emerema a tete no mu ho no omu se ma na e wo ho no so omu ho ofe etu obia ware wo mu biara wo pe sese aware a wa urade kan wa se ware mu biara wo pe se wo ware wo ba se de wo pa what does it mean sese onye no ho ade no one ne da o kuna o mpna o yira o mpna wo mu de da ba hard enu kwa ne di kan eya ade kase o mo hye Nyankopon bufuo edi verse 5 no one urade Nyankopon se na hunu se nipa boni bebre edɔso ɛwɔ na komam enti ma wurade Nyankopɔn ma num hu se me bɔ nipa na ɛyɛ me ya ɛwɔ ma komam enti ma bi pɛ nipa a ma bɔ mo afira asase so ato agu fi se ma num hu se me yɛ wɔ so enti ayi adwamamɔ no atam ne ɛwɔ ho bebrebe ɛno ka ho bi ɛne ayi gay wɔn homosexuality ɛne dia keka ho bebrebe lesbianity ɛne nyinaa tete mmeremu no na ho adwamamɔ ya na de ba so ɛne nyame bufu nipa no tonsuo for your friends say 40 days and 40 na de destroy nipa wɔn mu nyinaa wo ka kyerɛ wɔn mu tie o meka so wɔn nyinaa kɔ asɔre o wɔn kɔ Methodist Anglican Presby Roman me da sɔre ɛsi anim ne ade nyinaa ɛne nsɔre a abeba me da o kɔsiare o yɛ si efrɛ yɛ ho a kristofoɔ no wɔn nyinaa kɔ asɔre wodi nkwasi asɛm di nsɛmfun wei edu nipadua bodwaman wo bra nyame se nipadua yɛ na sɔre dan 1 Corinthians 3 verse 16 wo so munnim sɛ moyɛ Nyankopɔn sɔre dan na o Nyankopɔn ahohom etimumu na so obi sɛ Nyankopɔn sɔre dan a sɛ na mawurade Nyankopɔn bɛsɛ nipa korɔ no efi sɛ Nyankopɔn sɔre dan ho te na ni moara hwɛ nipadua ne yɛ tete ano enyi yɛ de o enya wo de anyame de anyu obi dia is for Almighty God onyame ne kreti ye etu ono ye Nyankopɔn sɔre dan a ɛne nipadua no asɔre dan ne yesisi wɔ no ya carpenter for mason for any friends ankrofo friends lebres no mo lebres chese dey kukuru si onipa de nsa ayen Acts 17:24 was say onyame obo so ne asase no bo nipa no ye de wo ewiase nyina no onti asɔre dan a ye de ensesi enti woni woso twempra nka asɔre dan mo kra e ho ko pɛde wonte ho because wo su no ban no wo mu no ɔteɛ edi de wo ye nyina twedi ampɔkɔ ame wo hu yo apostle yen shadio allegations ye nu abayi wode ebaye se wo ye gospel musician na se ukunu manage you na se bia wo hu se bia ukunu fa wo chia does it mean say was say won so no because of say ukunu fa wo chi nti won so be fa wo ukunu achi bia na cheze wo fu a na wo garden wo sum body a wo sum kodu yese sa na akoba say wo kunu no ana se wo yire no obetwempra e wo ba na chi wo kwa asori ana wo kwa asori wo sum nyame ana se wo ye den etini Yakopon ka se wo nu so bo nipa na ye ne yawo na koma mu sese Yakopon asem bie no wo nka kire enipa wa asasi so de nipa ya no so obeye wo yire wo afiri na chi akofo oba afoforo ene na akoda bi kura ni bebre so asa wo kire oba nso so misu ya bi unim 1978 na ma bi ne yire no mo to wo sa wo kumase unim de bai ma no sɔre a ɔkɔtwa o mafie ntem sɛ wo mpra wo baabi mpra nso nya ba ko mienu eno no ma kɔde da yo we ti anadwo bɛ 12 afene no obafie wo kra na dua ne asa ɛsɛ oba na ɔkɔ no wa ma ne bi wa ma na dua ne adi eti wo ho saa oba no ka ontie oba no ka ontie obɛya fon ohun de wonye
ena ba na adwenem se ono so nya bi se de wobusa me ye ena ono so opia o mantem enti obaba na bia na be ma no edi ka aba Okay. obusa se o ko hina o se na wo so ko hine avena ya ntokwa wo be ma ne kan wo ba na kan wo kan wo ya kan 1978 kuma si abonti ansem na make an see ye what afi wo be hwim saa na be ma no hwim saa ena akoso be 1 year afi ne be ma no ohun se nkwasi asem enu odi ene da ko friend in trance o se pa chaw be din samfo ade o me ye nyina no enye edifambo ne cheme now so okwa brafie ntem no ba ne kasa ye ntiase ye den eye adwuma no o ware ne yire ba ne ja away match enu be ma no so ja away match na so wo yire na so wo mpran wo kira awade ye sa na tie aware de ye go home efie ye go home ko no away match in marriages in marriage no na me asise ne sa edi wusi wan aware Ohemaa Mercy aware no se be ma no ene di sansamfo no a wonyai won se che na dwene enye se Nyankopɔ be punish no hwe de ye nyina one day ye be hu hwe na se ebinim mui nokre ebinim mui se wo mo ama ya amoya bere ya ebi be se ubio samu hwe Nyankopɔ bu afu o okay Nyankopɔ bu afu nipa se de ye no watam no Yesu Kristo say Luke 17:26 down o say de ye no wa emre so sa na be ye onipa ba ne dem e di ye course no sa na e course ne okay ti nyame bu afu okay enti eja na chetemeti wasi ya so obi eye gospel musician anasa gospel artist eni kwan se wo oye warefo a o mani kunu ebebe manage na na oh se onu kunu ya adwuma se nka nya bone eye fine na afia de ntina wo mo kunu ye adwuma no e na dan ne dan tokwa ne ntawantawa eba wo mo ntema ide awarija ye ba so mo pema so ba hunu se wu ni kunu ne wo no ye adwuma na ufa ma foforo wo na chi a eye nkwasi asam okay eti ni bubafu eti tambia no na ningi wa aware enu oba hunu se sika na eba no wo de ma foforo wo no kobre o ko tonwum onyum to so e den kakra okay ogo bre tonwum na hete na sika ba na wo de sisa ma foforo bre e wa chi a wo gura nka be yo de onu be ma no yesi de ye de ye wan ye de no ye fa ne ye yonko wo de ase e de wo se onu be ma no wo ja de wo ye no se ampa se be ma no ofiri ni yinachi asisa ma foforo de a ene ye wa ye no wa nye ne ye kura etu ongo pa ne yire ne chawo se so ba no Ohemaa Mercy won san nware foforo wonya nware ye no ene won tumiri kanko wo kai 1 Corinthians 7 verse 10 and 11 what say oba sawunu kunu to na se wo ware wo kunu no wo de of kai 1 Corinthians ni nyina akra aware ho asem wo what say sawu ja wo kunu na be ma no wanko boy dwaman a sane wo kunu nkobom sane be ma so wo yire anko boy dwaman na wo ja na enu nkobom na oba ma na wo ja wo yire na uja no wo odwama monti oba no so odwama mo ye en oba so ye bie tit for tat yes an ko bai akoye tit for tat why if you do me I will do you so obonsam de disangwa asem no obonsam no ya no be say common sense you obi common sense o won say obonsam na dwuma bie cha ni pati asase so obama wagan obama nyansa na de di bone wo nyaw akotwa bonsam dem okay so eti ayi de eso ayen say the papa Yesu kan no wo say obama 1 Corinthians ayi wo friend Matthew 19:3-9 ekosi 12 no ya awurade e kan ware ye ho asem no wo say obama ucha wo yire na nya dwaman ya hwe omo ba no ucha no na nya dwaman omo ba na say awade so eti say wo ni nyina na je say wo ba wabo
bɛrima no so abɔ bɛrima na di kan o ti ase wo se edi intro wo mu bɔne na ɛdɛ na ɛba ɔbaa no ɛna ɔkɔte aduaba no bi diiɛ ɛna ɔde bi ma bɛrima no diiɛ eti wɔn nyinaa na yɛ bɔne meboa Genesis chapter 3 no wɔn nyinaa na yɛ bɔne ɛna nyame pronounce on the judgment no punish wɔn mmienu nyinaa ana meboa eti sɛ wo bɛrima no wɔn sɛ wo ayɛ bɔne ɔbaa no nso ɔno so ɔhu so ayɛ bɔne a wo bɛrima na ayɛ awadeɛ ne ti go to your wife bunkotodwe wɔ ne mpa ne kyɛw ne nkwase asɛm mu wadi am wadi nsamfo fa wo to ɔbaa n'anim na pa ne kyɛw na wo srɛ no a nyame pa ɔde bɔne bɛkyɛw na ɔbaa no wɔsɛ nya wo yɛ anya sa awaresɛ yɛ deɛ maka kyerɛ mo sɛ ɛde nipa bebree bɛkɔ bu nsɛm gyem adwamamɔ ɛbɛsɛ nipa bebree wo ka Malachi chapter 2 verse 16 awurade nyankopɔn sɛ metan awareguo me awurade nyankopɔn na meka nyame wade a wɔmpɛ wo life mu baako ɛne awareguo awaregyae edi bebree be kobu nsam de ena celebrities no ne won omo eto nwom enu concert fo ye de dab saa e buru nwaman ene ye to me na me de ekum nyankopon kura de ye ne ya e wo na kuma mu kura ne se wo mo saa akotena ne fie e boye nsam to nwom ayi nyankopon aye eze hunu be no Apostle say wo ka se eye papa yi wono na akwakoye na ne yire diswinti won patron so say ensem ana se de aba beto edwa ene sem eye papa no edan a wo mo ewo a wo mo atimu no say wagye de afiri wo ba na enchen na se bema wo no wo ba ate aware ase na se entokwa ba na se bibi ba wo wa akunya se edan a mo mienu no mo che no ana se mo she no like utimi gi edi free ni ba ko ho ana wo mo kwa sorry omienu nyina kwa asori ani omunya kristofo no mo yere asori kofo okay you were Christians and you were church goers okay and all wo ye church goers okay now no wo yere aya adwuma ajapade aba aware agu a minim ajapade bia edin edaso ewo ada say be ma uno yere edi mudim beto so aye ho papers Ohemaa mercy just bless me pa cho onya wo lie ai kaza na eche akakra so edi esese de oye ni say won krata no munhwem wo munhwem de ni din da so mienu na ye din da so dia be ma ni ho kwa so wofa eni oba no onfa no court kwase ye wonti ena court wo okay kwase ebuo nti ena police wo o ti ase onfa no fa mura kwan so se ni din wo mu bi nko ade a ese ye chedan eduma wo o ti ase we kura no se ya brochira broni kromu a ye be gidan na mo ba no because say den a oba no na di djuma wo na wo manage no ni nyina ejina oba no so okay ni nyina ejina oba no so oba no di na be si fom se adwuma wo no obre esam fifire na sika aba no na wo ye manager me kunu yo no akobɔ dwaman wo machi no sem meja ware ne sem me kwa wo fo japade no ene ejina oba no so na ngom ade a ekoso ewo kristosumu enyum tuom sini yefo tan enye so mu chai yeah because adwamamɔ de ekum nipa se nipa what is nyankopɔ kan se the obodman ne de o ye ni nipa dua bone and the body is the temple of God. Yes, nyankopɔ so da na ye yusu sa no so it bone bia be ye bia enkan nipa dua se adwaman de se nipa dua no et wo mo ye sa de ni nyina no wo mo ye kana they are flesh. They are fleshly Adamic natures. Adam su and a tunipan. Let me tell you something. See, having sexual relations with someone to whom you are not married is a crime against God. Offense for which there is severe punishment
by law. It's a serious law breaking. Okay. Hey! And your mama, Monsieur, I don't say so, Dominic Moria. I don't say, no one bless of Yamitos, Yamitsu, the Bufua, not the Wolf. Monsieur Domamoni, the Alcos one, and then I know Yami Wolf for the Yaban, and now with the Agro crowd with would your pack of a baby, no of baby, or Yakopo the Again. As a Panamicaron, it didn't, I said yes, when I was in the pan telephone, in the pan telephone. So I said, why, sir, we are gospel musicians. Now, wo bow radidi. Ah, Bible say they are two or bow radidi no man and train on free bone ho. What you say? Oh, but I know they are toma, and they aduane, they are mpaboa, they are be koko, and a dear ni painting as so on the bone. And the more crowd akoye fashion. And wo wiase na yes. Fornication. I am fashion. Say normal. It will be a to me, and it will be a one girl, will be a one boy. Send the wishes to know him. Wouldn't boy any guy, yes, who wouldn't answer watching. Yes, who you call, and now I can't say me, the girl be, me, the boy be, and you're not quite here, your mamma, acquire your professional fornication, Abagana. Oh, I am professional, and then we shall TV super, and my baby now. No, maybe I'm a professional. Yeah. Yes, they say, will be a and then will be up to Shamu Pana. Yes, is one year friend you Pana. And you was a man, but you know, Bama about Quabbage. No more, yeah. Maybe what? No creo TV 3 days rush. Yo, your friends and dead rush, Hamo, Yamisha. Why was shot? Once handsome fool, whoop a Bama worry, whoop a bar warrior. TV sooner we are seeing you, who say, Kanema. It is some says you, Titioma, no more thing. Titioma. Who better who about no Bama crowd could be on Rakas or poor Ban crown, who slow. What Pano Mamma and a couple of Bama Obama. And you now go for the Beth, you could chinch in. And then they are tunas around me a general who says, if you ask you, call you into no, and said Bassa. And a member, you're chilipan ma, our television so. No mouse with chilipan member, our TV so. We have told you, and I didn't be a candy. No, me friend, many are come because boy, you buy yet, Bonnie and Kosua, or some Pekani. We near some young Macan. And then some to the head of the as a police station. And yet, there be a police station, I am busy because I've been nipping Quasiasm, and nobody bonnie, nobody had the end. Sunny young so apostles near has some account for, and only at the ideas yet here. And the money dear. From the beginning, and branching as I say, it is a boo chow, or be our one idea, but a musuon no me, running a couple of things, I can't tell. What can Revelation 21, verse 8, was almost a move for any of your mamma for, I was almost home for any one more crown of a crown for, any woman in any woman can come in. And young coupon in here. No, your domba to Oja and softening a dead woman, and no open no. What your drama for home? And that's a Gamawa, a Gamaya will be any of a premarital sex. Won't or bow and one year none in that. None in it. What do you say? Or bow and one year none in it. Bema be out train, or two, or baby out two, any other, when you come, Bema is near it. And also I will be out to her. I will counterfeit our walk. And so you're and your papa. I'm telling you, and any pump and crew. And the pump, see a baby at 10. A Gamano, I yet be any paid a castle. I saw them, Quamaster on Pran. Tell a friend saying, Quamaster on Pran, tenor. Sing our pran, a treble sing our pran, a bass sing our pran, or software, a one pran, a sort of penny, and its secretary, no money idea. Oh, just on me, I'm say a wafa. That's all over got yourself in Yankopo. Now go myself on a Gamayati at the zoo. And a Gamaya Cono Bunny, Suban Bunny, and Pran Chain, Elcos, only sounds on your Koyato.
Ejoma who say where he tip. And tell me jira me twin nkua ma urade me urade na asoma me enye ayi nipa de sani na asoma me ntimi kanya nkopɔ de me nka nipa de okay apostle yanhwe abaye ya wode ensem no eba abonte ye Exp0ses nege se obi hu asema ba na like ensem ekoso denti na say Ghana bone ekoso aye hype enyoma no ema ne ye because obi ni kunu ntem asem ka no de wosimu sen say wotimi de na no ebebetum ebie me wa asem bi wa say okay John Matthew chapter 7 Papa Yesu kan asem bi enam pese me kan kakrama atiefo ne ahwefo obia eti wo say mumma mummu aten na wa mumu aten na tanku a mubuo no wo de bebu mu na de kura mu de susuo no wo de besusu ama mo adenti ena wo hwedua ewo woni ewo wunua ani so na wara woni so mpuna de wunhu anase beye den na wo beka kire wunua se mami nyi dua no emfiri woni so na hwe empuna ewo woni so nya twumni yimpuna no firi wani su kane eno ansana ubehuna ade yie ayi dua no afiri onua ani so okay amen wo Exp0ses nega efia swagneza no ofia swagneza se die eja o de enye le fia no oh SMP eni onu na no so no nsam ni kunu oso agya no ne ade ani so mpuna no wunyi yo ewo ho obi de na ukoyi ama no wo di ase enti afia no oni ka nyini de ansa no che wo pesa wo kanya mesam a hwe ugina bia yi wo pesa oyi obi aten a uko asam bia hwese ba bia ugina no saa de na wo ka ho asam wo nya bi yes wo nya saa de ne bi enti wo timi nya tomi ni akokoduro fu nyankopon chen e de kasa okay amo bia hu sa wo ka because sans abrabo boni adwamansam ni ade dia wo mu ye o de jaye no ni ade wo obi mu no we jaye no cray e say we are singer wo ti wo kra say wo nti wo kwa eno ai say wo nti wo kwa na wo nua bi susu agwakoye bia wo ne dia wo ye den wo ka e bi su wa da nyane anopa woni ase nkyene wo huru wani mo na fe wa dan kokodwo unua no onzu gina no kwabena na no da nyane no woni ase enkyene sei ko sanso huru wanim enti ho oyiwa no se na za wo so woni ase nkyene no huru wanim wo so wani bewu di kai wo dia no viri ho huru wanim ansa no wo ka unua so de so woni akonya senko obebe ka wo mo aware ho nsem na wo huru obi a wo ja aware na wo so ko ka obi so aware ebe enye eti unu se wo ka obi aware se wo aware mu wo ti aware ase wo ti ase ena se wo aware kwa bia be ma ni ja ho maybe ukun na kobo odwaman ena wo nsuso unya aware na ate oba bi eno no wonnim wo adwene mu akomam enu ni pebia mu se dia wo ka no is okay wo ti ase enti bibia move for your mental conscience ya dwene ene ehia se ye be hwe ye se emu ye fo ni aye de tere no woti ma hwe enti ayi wo mo adwamanfo ayi emponantwe ene me boy me girl ene just wo mo de daba heart wo mo ye tonwu no kura de na ye nyankopɔ bufu ene ye nyame tan emos awurade ekan wo se munyi munyunto Israel for adwamamɔ kura no abotomosom ni ade no koso ewo asase wo mo go gina so dem a ye de ntan ayi mentani nsankuo enyunto ni eyi awurade ni ebodwe so ni eyi ye sheki ho ni esa ni edi awusie wo so munyumuto de kwa de wo mo ye wo ma so munyim firi me so edi boni koso na ye awurade aya wo ga se nyame ne nani so
Apostle, yedi yensem no esie ni sise foto ben e na ode be ma eye Ohemaa Mercy eni nukunu na monsem a eye allegations a Exp0ses ne gade ababetu edwan foto ben e na ode be ma wo mu. Ohemaa Mercy unu kunu be ma me minimi ni din. Ohemaa Mercy unu kunu no aware ne die ni jaye no enye etumisrew eni obi biara a woja aware awurade se Malachi 2:16 no wo se me tan aware grom ya awurade nyankopon na me se ade nyankopon so wo chi wo tan no wo di agora agoro betewu so ti ase enti de me kan se be ma no ni titiru woni na wo mamu mi yansa wo waji enkwara no so ba na before so fa waji fie na boso ejapade na wo sesa no de kwai ejapade no wo de kwai ko na no yire nko kasa na ja usu na oban no wo oban no ohunu se wasesa wo no so asesa no matuma tenase na kwase ebuo eya ade ba ko eya wawade mu se oban wukumu ebefiri wachi afa bem oban foforo ana se bem ma bo hunu so Yere afa wachi emema kwa de ne ya na ehye wo mo se bem ma ehunu se ayi ne yire bem ma foforo adoso no ba wo de okodoso obi de onye okay emema chi kokoko bem ma bia mpete ade ne kura se ye tete emema no ye fi se ye ne ye mementi de penny be ye wawade mu nonsense and this ayensamfo nyame bo wo be ma no no yi ofin pade no de oba no bre wo no so mo ye honam ba ko mo nya mienu o je last na me ka kire o se be ma bia wo nware ya wo ye half unya ni mu wo ware a mo ye complete mind let the mind a marriage man is a man okay and it's all ware ene no wadi mu so wan hwe na mabonsam betete aware nu wo vi so onim nyansa wo adwene wo sika wo ho ofe wo ti say enti de open na ba ya aware mu a wo ba kwa bonsam gem ene bonsam gem de bebre be kwa aware ho it's true because already yesu kan say verse 12 no 10 to 12 no wo say Peter no ngusa no wo say enye nipa nyina ene betima agi asemu yi na Jesus de nyankopon edi free soro amano. So eti aware some very delicate. Eti o so obi ahwe yie. Eti wo komu no ye nkonsa ye chi. Yesi aware ne kwan ware. Enti ne friend say aware. Nyadia temporary marriage bia ho. Ese kwa na matesi yesi ebinu kwa ekọ contract wa aware mu. Emorofo no yesi morofo no bitimi go contract no ware 3 years. Emorofo na yi. Emorofo mu nyina nka ho. Oh, broni say sabi ya na yesi broni wo ko ba buru mu pa abi before you better sina brofo me na me ka kero wo say abi before you sro nyame esina brofo Samu oh broni dey say obi ko ne yire woni no ho kra otimi efa ne girl foforo ka no te say dey ko so wa ya abrofo ebodwaman kra cha abi before I'm telling you now babru nya bro che ono firi bai no kre babru no nya bro che no firi bai wa ne free buy wuri wo mo ya tra bro che mi nko bro che do wo mo ya tra bro che no ai wo sisi abusa wo say e de na ekoso bro che ho abrofo ma de no ye abrofo me ma no e de no mo ye boys ni bebra mbo football no he obo wo kwa matches wo bi wo ma wo twe no hunsu ena oba bi twe no hunsu ena mo de ko share oba bi yam wa jimi sem we nyansa be no no ebebire su ye gay nyina start ya buchire o ti ase e di no adwamamo de e kan nyankopon pe awade jaye de awade jaye de ade ba ko nyame chiri won life mu no because wakase what time awade go enti mesre Ohemaa Mercy bomodi miawani ukunu me pa oche wa fa che no bema nyakokoduro ne tujidi anamo na yire no wafo mu a ade ba kwa me ma mpeno no so wa na ye mistake wa ya ne yire bone na oba panic chaw emema bebre mpesa ade no just ono na ye oga
enti ono onko bunko tojo woni yire nim anaso onko pa ne yire chawo awade yezugu ade no nyame so ochi eye ne time anye se abakọ bu nsam dem thou shall not commit adultery 10 commandments ewom wo shira awade so wo te ho ye no kunkun wo ade nyankopɔ ashira so bia bu nsam ani wo ho wo so be se no woni se emransem du wo to ma ko se pe heaven no nkobi woni ne bekɔ bu nsam dem na musuo nkan ne wansa kyera na brebre na bu nsam ne nsa kanwa woni mi na ekɔ dagya mu o aha ɛno no so na ye boss na bo wi do ya bu nsam gye mu e gye hyew na wo so awu na bu nsam so sa brim kan ho e wo gye mu sa na tie sa na wurade anhyato ye beba so enti ya na attempt me kai bible no me hunu se de siti a na ware no me ma ware 30 say 83 to up to now say ebu 83 up to now nya be 37 years mo kra bia na mo ni ye program bi kra na ye mo na mo me wi ase me da so tim dia da ba amafa dia nwunu ba amafa utimi nya ni nyina afre nchemu so ati ase but ye se uti mra nso wo di ye adwuma no ye transundwem bibi ba kono mesre wo jama nka ensi biu asem bia de na asem ko I'm sorry etwa asem nyina ha so na emema entan nye saade no wodi awade asem wodi opa ya bra mekrew enya wukuru enya wo yire no wo jana me say Christ ne kan onyame o Bible na kan wo se wo bonsam gem ho straight wo beko because what tomra James 2:10 wo se di obedi mna ni nyina so wo ba to ba akopɛ no wo di ni nyina ho fo Ebusia for Apostle Adjuman Prempeh ensema wode atu edwano na chese eye de ekoso e wo Ohemaa mercy woni ne kunu afa no ehu ehia se awarego bia ebeba se bema wo na wafom e na obia ama oba nsoso akwa di akire ebia eye chopa e na wose wode ekọ na oba nsoso e chopa na bebedru anim a nsoso wage no wo eye efew so nya ni jesu na munyina matimi atena ede abum Apostle phone number atu edwane mfa dwumadi no minianu adofo me mama le manu me mama me mama no me papa no me sere me number nie 0544 262614 0544 262614 02070200011 020 70200011 Madam Sinyami Shram nyina. Okay, abusia for Apostle number eno de atudwa no hia bibia wo betimi afre no ne nkomodidie bia no mususu metimi ene no edi aba abusia aha ene brebe ma ekwan ama edi dwumadie no esie subscribe to your channel no so wonye ye mi adoma na won chen no se de be nya upload video bia wetimi enya notification e bia mu so follow your IG page @tumagh_ na dwunche bia wo no fatu your comment section ho ema ye na emrepem no mekenkan ede ama mi amedi dwumadie ho chia mi midin ene akua sikapa dasene ebesane hia makram